Okay, now this is happening. It is. Mali beli hišici je bilo dolgčas. Sklenila je, da bo pobegnila, ker se je naveličala stati na enem in istem mestu. Ko so njeni gospodarji odšli na delo, se je iztrgala iz zemlje in odšla na koš. Dala ene rože, ne? Pa je pa se tako poročno oblekla. Odšla sta nazaj v omaro. Tega dne pa ne bosta nikoli pozabila, ker je to nepozaben dogodek in sta si mislili, da bosta še kdaj odšla na tako lepo potovanje. Okay, now this is happening. It is.